Ole tu na chuan lesson 4 na kan zero na nga lesson 4 a chuan in column trend te yang chi job cap kan teng chi te kha kan en tur ania har salova ama sabera chuan file new document thar le photang a shortcut ki chu control n kan ti kha page size a hian a4 thlang le ila thil dang set full bok to lo ta margin a hian 0.5 kan mang le maya chuan step cái thế là inside outside top bottom a hian 0.5 chop asir zau zau ta 0.5 chop ani don tina ni inches chan ve kan tia kha so okay chuan tu kan paper lan dana hi alang te ta wangin pitinin do amaka actual size kan da ve lenga control 1 a shortcut ki view actual size kan tia kha nei hi tunam lang le sila chuan performance list yom na kha rectangle kan pot om tu ra kha rectangle kan pot le phot do ani rectangle kan la anga tan rectangle kan pot the anga khi align te kan thak ve le anga align kha do bolang chi kan mang ve anga line de re chu element a stroke atangin khoi thin tur kan ti kha element a stroke a line 5 point na ma se do ki mang mo chuan achum kan ti dum ve le achum khoi na kan select le anga adum tak lu tuka adum hi kan ti dal le do na achum khoi na bok kan select anga achung adum akha kan ti dalang 30 beran mang chuan text tool achung hian performance list ti kan chu dona wang text tool kan la anga ta hian text tool chuan pol le turin don ni tu na hmuna vakli ka chu top kha theilawa achung han text tool kan pol le zela ngai thina performance list yan chuma ma chuan kan clear le lo kanga font size te kan lo thak ve du the font size lam do tu kan mang ve du ani the atian che khanin font chakha thu chun tak nuwa point du chuan in thak the thu chun ma pon in thak lok the ni na thu chun ma in thak chin he tlai hi font size control palita times 0 man silom he font size la khan ma ya tlai du ma hen va click ta ila ta hian algerian hong chinang algerian aron langa hi kan select anga kan performance list vi kan chu to mai do ni performance this in du le kami thu chu nu a phone hi thak do ni chuan in thu chu ta kan select na ta a phone shot ta hen chu thak to mai tur ani so center alignment ata da ve ila control le shift le c chuan a phone ta filian ang hetlai control palit noi lama he ta control palit ani hi a phone ti len na kan ti kha ta ti len na ti ten na khan ni ma ya ta hian in du chon in duang za ta khain patlang thei thawa ani lo pon control le shift le greater than kan ti kha ka kha a phone ti len na thawani a ti ten na control le shift le less than mang kha kan ti te le thei bo kani control le shift le greater than phone ti len de wa duang in alo lai che lo ni pon point tara ka se ka son le mai tu chuan noi khan thu kan chu do na wangin text tu kan la nga ta kan click anga kha kan click na kha kan thu chu tran na tur an do ni are lo zo na thu om sa kan da ma yanga a khatin thu kan da nge san chu bullet column te kan thlen do na wangin thu kha kan mo nem de le ka chuan paragraph a kan thlen anga he tlai ti lama hian tlai bor velen paragraph a thlen ang te kha so ka first paragraph chin jong hi kan select anga hi italic in kan dang control le shift le I italic na italic tu na kan thil ti ho hi kan les kan thu chu da hi ding lam pang hi en do lo noya om je chu left alignment ve lam pang in roll kan mang ti na ni ding lam pang in roll ve tu chuan ve lam pang point roll si in justifying kan da do ni tumi tu chuan in vai kan select ngai do na ma chu vai select don tai la nge tian he kal thad duai do na tla kan chu ki tiang khi a tiang chi a khan kan paper kha aron bau ta thina ni a tiang kan thil ti text tool ani mo pointer ani amo a tiang kan ti re khan he tlai nu he tlai phei an chi te amo velam pang ruler san ni amo dinglam pang sir ani amo chunglam ruler san chi te kan han si tlek lek khan a paper kha kal do thin ti han a version hu le mai te khalo ha to thina ka tiang chi a khan
control zero fit in window kan ti kha kan mang don aron jong mu chat chat don ti khan no control 1 actual size in ti len le mai tu so tuna hian justify in a sit on in roll tha kan da don awangin alang kim lova control zero in ti lang kim de ang fit in window kan da ma chun avain kan select anga chun justify control shift j sit on in roll tha kan ti kha kan justify kan da chun in actual size ada le den control 1 tu khan so koloma kan thren do na koloma thren turin kolom thren na kha kan lak chung sak phota ngai do chu mi tu chuanin layout a kolom kai cha hian mi tu chuan layout a kolom kai cha layout a kolom kai cha kan du tanga kolom se sai kan thunang numbers of columns a kolom sum za tur kha ni ta hi ki kolom thuma te kan thlen do ni chuan numbers of columns a 2 kolom nia kan da ni kan du ni chuan numbers of columns a 2 kha ni le maya kolom thuma te thlen don tai la numbers of columns a hian 3 kan da nga so kim space between column kan ti chu kha kan column le column in kar zo zo kan set na tur kha ni a tu nom sa 0.167 ki asa alian vak lo po hi kan ring ve hal mai okay yang kolom thuma chu na ring thlen do na pathum ano ni ta mar chu attack sa khala in thlen ve lo wani khi kan la da chop le ngai do na so tuna hian he kan kolom thlen hei ti hian kan va lak chu tira number of kolom sa 3 kan ti a okay kan ti tira ti ron ngai ang hian reng do ni ti na ni lova hi indu in percent dang lam theya a first column alien de usia second column azim de usia amo a column lai hilien de usia si ton zim de usia de point the kha tiang chi a khan pointer moi khai column trin tu line na kha indu angin in choice the ni alena ta click anga in pe ta di khan indu angin in choice the ni chon attack sa athu chu ta khi a column na na tu din di fi kan da to do na chumi tu chon anoi tang he ta choi chho te nai do na wangin anoi lang mai lo he te chu ti lan chop te kha anga ya kha tiang kha abu thla ka wangin paper lang kim chi fit in window kan ti kan da le deng control 0 so pointer mangin attack sa hian athu chu ta kan thu a hian click top tu text tool ni lo pointer mangin so he ta he le hian ron select don ni text sa kha so anoi lama line he te om pay a poor light te atang hian in click anga in men petang enjoy chawang in paragraph train na thleng ka enjoy chaw do na ni chuan in thla de yang ti khan chuan a sen khiron do na je chu kha enjoy chaw huam chunga mi ho jong kha ta khin ron don ti na ni a sena khen a sena ka click anga a hnuya thuam zo ka chu ti kha kan pakat pek ti na kha ni maya chuan column te kan thlen to do na wangin first column a hian ta click to panga aron paste thla top mai do na ma chu in click na atanga aron in tran do na wang heta in click chon ta nai tran don ti na ni mai heta chung du ka in tran sen du chung du ka hian click mai tu ta ni click to panga ti khan first column aron in paste anga anoi hian sen om chon thu dang om zel ti na khan ni mai a sen hai ju click le anga ti khan azom tu ra kha heta apia khan a second column ai ba click le anga ti khan a sen khan ju click zela azom ai ba click zela ti khan a column te a khan ti khan kan wada te dia thei to ni a kha column thlen dan chu ni maya chuan fit in window kha actual size billion le lokang drop cap te kan la en do na wangin drop cap kan ti chu kha kan thu chuna bultran na paragraph bultran na kan tiang chi kha tiang amalte enga mo pati len na big anga kha ni maya text tool kan la anga w hi ti len chinang w te hi kan select anga chuan kan tilian ang chumi tu chuan he ta w kan select zo nu khan utilities sa plugins sa drop cap akan lut liang utilities sa plugins sa drop cap a chuan he ta hian drop cap size lo ma om je chu kha drop cap kha alen zong tu ra kha ni maya dina kha w khan in line li o se kan ti chuan size a hian 4 kan da mai nga line ni che o se kan ti chuan in 2 line thum che o se kan du chuan 3 khan ni maya dina line ni che o se ta hian 2 da china ti khan apply ti khan ni le maya apply close kan che dang tu chu drop cap kan pek thi na hi drop cap du da na pe ngot thei lowa paragraph pultan na ani tur ani a ama space om tur ani lo drop cap kan pek don chuan
anh chú nan heng lai lạc lộ lai hian drop cap tại kan pek ting ati ngot thei lo wmi kan drop cap kan pek ati ngot thei lo asan chu paragraph button na ani lawa chum paragraph button na polo ni te tareng se hi lo ni tang se ama khian space te lom ta se drop cap pek thei lo ani tina po drop cap pek thei lo ten la nei thia ka teng chi khanin paragraph button na ni em da ti te ama space om empty khen check thin don nia hi w kan pelenge an select lenga te khan w te kha utility sa plugin sa drop cap sai sa khan line ni line thu mo se line thum te kan ta ve chin ange apply close ti le khan ni so he ta hian drop cap te pe don te la hi ta hian w en tan va pe ngo don te la pe ngo thi don do paragraph button na ni lo wangi so bang chu paragraph kha then chom mai tu paragraph then dan chu ka he ta mang kan se to kha enter ti khan ni mai enter kan pe ka pian hi paragraph thar hial ani mai w kan select lenga utility sa plugin sa drop cap line hi o se line thu mo se line li o se du sa ka khan mai apply close kha in drop cap pe ka kha in pai le du ni chuan in select lenga ti hian ta chun te kha tok mai tar kha china khan utility sa plugin sa drop cap khan in lut lenga in drop cap ka apanga in dale don chon remove ti mai tu remove angai na om leam line ni o se apply ti khan drop cap kai pele an chuan he kang column then na line hi aron lang ve ta reng tan hi kan ba ti re le ngai do na chumi tu chuan he column then na line hi re tu chuan he ta layout ta copy master guide kan ti ve chuma column guide hi column then na he mi line kan bala su na khani a copy master guide hi apai le na column kan then zo to nuwa copy master guide kan ba click le na ti kan column then na line na chu alo re to do na ni kan column en then nga kan drop cap te kan pe thei do ni